أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة والسلام لسر پیغمبر رحمته حضرت محمد مصطفى بن، والصلاة والسلام لسر أهلي وي وأصحابي وي تبكى بن حتى رجا قيامتي. قال مسلمانا دوی صحبت خدا امی بحثا گرک مهو گهدار حقیه بی مهو هایش حقیه هبی امی بحثاوی بکن. خدا عز وجل د سورة انعام آیت 152 دا وها گوتیا: بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. خدا عز وجل دبيجي دبين نيزي مالي يتيمي نبن إلا وقتي ونيزي مالي يتيمي ببن بوي شكلي قدها قنجترا جيتيمي را حتى قو أب يتيم بالغ ببي. يعني نزبونا مال يتيم استعمال و شغلاندنا مال يتيما گرک جبونا منفعتا يتيمي بي. وقتی گو نجبو منفعتا يتيمي بي گرک مهو نزي مال يتيما نبي. خدا عز وجل دبيجي دبي بيوان و كشاندن وزني بعدالت لي بجهبين. يعني وتشتك بيوا داخل كي وتشتك وزنان فرو داخل كي بعدالت لي تام بوزنين كي ما ينخني دا. خدا عز وجل بيجي زيدي قوة إنساني أملي بار ناكن. خدا عز وجل بيجي وقتي وقوتن قوت عدالت لي بن ولو كو دقار شي اقرباي ودجي بي. خدا عز وجل بيجي وقتي والسوز شخدير دا سوزا خوا بجهبينن. خدا عز وجل دبي اوان تشتا امر خدانا امر كرنا الوا وصيت كرنا الوا جبونا كوين تفكر بكن وين لبيراخ بين. قال مسلمانا هاتیه روایت کرنج ابا هريرة خدا جي راضي به دبي مسعكر يش پیغمبر عليه الصلاة والسلام پیغمبر خدا وهات قلت دقو حق مسلماني لسر مسلماني بينجد يك جي وگراندنا سلامي. يعني وقتی مسلمانك السلام لمهو كر مهو جوابا سلاماوي بدي سلاماوي بگري سلاماوي وگريني. یاد دوا سردانا نخوش مسلمانك نخوش كد مهو سري بدي دا. يا سيا تابع بونا جنازة مسلمانك وفات بو مهو بتابع جنازيوي. يا چارا مسلمانكي مهو دعوت كر معذرتا مهو نبي مهو إجابتا دعوتا وي بكي. يا پنجا وقت گو مسلمانك پشكي مهو جيرا دعا بكي. معلومة يكي قد پشكي دبيجي الحمد لله. وقت يكي لقاوي يكو سعد كي حقا قو جير بيجي خدي رحمة تبكي او جي دبيجي بخدي موت تبدا هداية بكي. قالي مسلمانا عبد الله كوري عمري كوري عاص صحابية كي جينج بو حج علم وعبادت ذكر يقوت ليبو كيف پیغمبر عليه الصلاة والسلام جي جير دهات. مسلمان کی گو عبادت بکے
بێشک و بێشوبها gelekî qîmetli ye. Ama ji her tiştî re olçiyeke wî heye. Ev sahabiyê kîram Abdullah dewamlî rojî digirt, bi şêv û bi roj li mêj dikir û alaqa xwe şpîreka xwe neanî. Ev durum dîqeta bavê wî kişand, Amrê kurê As çû pirsa bûka xwe kir, got ka duruma wa çawa ye. Di mal de bakurê mihal û vî îbadetî dikê, ka di mal de duruma wa çawa ye. Meyzand gova yani bûka wî ne memnûn e tam. Derhal Amrê kurê As hate cem Pêxemberê aleyhisselam û ji Pêxemberê Xuda re got, goya Resulê Xuda hal û meselê Abdullah ev in. Ez dixwazim pê re xeber bidê, tu şîreta lê bikî, nesîheta lê bikî, jê re pêşîvandiyê bikî. Pêxemberê Xuda bi Abdullah re xeber da, got te li pey hevdû dewamlî tu rojî digirî, tu bi şêv jî bi roj jî dewamlî tu li mêj dikî, wiha neka. Çunku heqê çavê te jî distû te de heye, heqê nefsa te jî distû te de heye û heqê mala te jî, aîla te jî distû te de heye. Rojî bigira ema bila rojê got rojî negirê jî hebin. Li mêj bika ema ji xwe re raze jî. Ji dih roja rojekê tu rojî bigirî, ew neh rojê dî jî xêra rojiyê yê ji te re werê. Wextê Pêxember aleyhisselam wiha ji Abdullah re got, Abdullah goya Resulê Xuda ev tiştê got tu dibêjî ji va bêhtir ez karim bikim. Çunku ez î quwetlî me. Pêxember aleyhisselatu vesselam jê re got, gola xwe rojiya Pêxemberê Xuda Dawud aleyhisselam bigire. Got ma rojiya Dawud aleyhisselam çawa ye? Got rojekê rojî digirt, rojekê jî rojî nedigirt, difitirî. û di herbê de ji ber duşmana, ji ber neyara jî baz nedida. Hazreti Abdullah wextê ku ev gotina Pêxemberê aleyhisselam sa kir û li ji xwe re tefekkür kir, got demekî wextê miho sineta bikê, hinek heq miho îhmal dikê. İcab dikê miho bêquwet bibe û di herbê de miho sabit nesekinê, miho ji herbê jî baz bide. Yani û li ji xwe re got demekî gerek ez biya Pêxember aleyhisselam bikim. Pêxember aleyhisselam xeberdana xwe wiha dewam kir. Got rojiya hîç miho erayê nediyê de dewamlî miho rojî bigirê, rojî naye hesêbî. Gelî misilmana ji vê ayeta me xwendî û ji vê hedîsa got me xwendî, yani gerek miho heqa muhafaza bikî. Heta got bê ez ê ji xwe re qenciyekê kim, gerek zirara te negihê hevalê te. Gerek te heqekî dî îhmal nekê. Êdî Xuda Azze ve Cella zarokê me salih bike. Xuda Azze ve Celle dunyayê de jî û di axiretê de jî qenciyê bidê me û me ji ezabeyê gir muhafaza bike. Xeberdana me dawî hemd ji Rabbê alemê re bin.